igihugu cy'u Burundi mu mugambi ukomeye cyane wo gutera u Rwanda n'Ababiligi babiri inyuma hafi aho ngaho ni inkunga zikomeye cyane n'ibirwanisho byamaze guterurwa mu by'ukuri drone amagana kugira ngo bibe byatangira urugamba kugira ngo u Rwanda ruri rwaterwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi noneho gitangize intambara karabutaka ku gihugu cy'u Rwanda mu buryo busesuye kandi budafite ikibogamiye habe na gato. Ni imipango myinshi yakozwe, ni gahunda byarapanzwe gatanu kuri gatanu. Nanjye ni mpamvu nkuzaniye iyi dosiye uri buze gusangamo ibintu byinshi byo bitandukanye, uri buze gusangamo ingingo nyinshi zigiye zitandukanye zigusobanura byose uko byagenze, byari byapanzwe gute, umupango wari umeze gute, umupango ugeze he, byose nibyo tugiye kuza kwibandaho muri iyi nkuru yacu kugira ngo tumenye ni bande babipanze, Ababiligi babigizemo uruhare, ibirwanisho cyangwa se amadrone amagana amaze kugera mu Burundi mu rwego rwo kwitegura kugaba iki gitero ni angahe muri rusange, kugira ngo tubimenye byose gatanu kuri gatanu. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment. Umugambi karundura ugutera igihugu cy'u Rwanda ni umupango bivugwa ko wari ushyizwemo uruhare cyangwa se uhagarariwe n'intare nkuru Ububirigi buhagarariye Burundi. Ni umugambi wagombaga guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko nanone simbivuge gutya ngo ugire ngo umupango waragaze, kubera ko ni umupango ugihari muri rusange. Ni umupango ugomba gukora ubutegetsi bw'u Rwanda uko byagenda kose, nk'uko iyi dosiye ibivuga, nk'uko aya makuru ndi kugukezaho abivuga. Umupango nibura ugombaga kuba ugizwe n'uko igihugu cy'Ububirigi ku ruhande rwacyo cyagombaga gutanga ibikoresho bisabwa n'inama ndetse na training cyangwa amahugurwa ku gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abagaba b'igisirikare cyabo mu rwego rwo gutangiza intambara mu buryo bwizewe kandi bwagombaga gutanga igisubizo. Igihugu cy'Ububirigi cyemeye kuba cyaheriza intwaro igihugu cy'u Burundi, intwaro zitari nkeya, kubera ko nibura igihugu cy'u Burundi cyatangiye no kuzakira, cyahawe drone zigera kuri 5,000, ariko nanone hategurwa n'abasirikare bagera ku 50,000 bose bahuriza kuba bagombaga kugaba igitero, aribo bazarwana uru rugamba kugira ngo babe bakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni byinshi bikoye muri dosiye, kubera ko ntago byarengereye aho ngaho. U Burundi bwakije inama inshuti zabwo nuko bwegera perezida wa Angola kugira ngo abe yabugira inama, ndetse na perezida wa RDC ndetse na perezida wa Tanzania, bose bahuriza kuba baremeye uyu mugambi ndetse kandi bemeza ko bagombaga kuwushyigikira mu rwego rwo kugira ngo uyu mupango ugerweho ku buryo bwizewe. Utise ni kubera iki muvuga ibi ngibi? Ibikoresho byaba byaraciye hehe, cyangwa se ibikoresho byaba byarahawe Burundi mu ruhe rwego, cyangwa se nibihe bimenyetso? Niyo mpamvu nanjye nakubwiye ngo gatanu kuri gatanu amakuru yizewe kandi asesenguye niyo tuzajya tukugezaho. Mu minsi yashize mu Burundi havutse ikibazo nyuma y'ibyabaye igiturika ry'inkambi, ariko nanone hakongera kugaragara ikibazo cy'ibirwanisho cyangwa amakamyo arenga 80 yinjiraga mu gihugu cy'u Burundi. Abaturage bakibaza icyo yabaje gukora, bakibaza niba byaba ari ibikoresho cyangwa intwaro z'u Burundi gusa, ariko iki cyabaga ari ikimenyetso cya mbere cy'uko izi ntwaro z'Ububirigi zavuye mu Bubiligi kuko zikaba zarageze mu Burundi mu rwego rwo kugira ngo hatangizwe ibitero bikomeye ku Rwanda, binajyanirana n'ubushotoranyi nyuma z'iminsi biba, aho ingabo z'Abarundi zarashe mu Rwanda zikica abarobyi bagera kuri 2 mu cyaga cya Cyohoha. Ibi ngibi akaba ari byo umura nshingiraho nanone, ariko nyemerera tujye muri aya makuru uko yavugaga icyo gihe. Ibirwanisho amakamyo agera kuri 80, abantu bakomezaga kwibaza niba u Burundi bwagura intwaro ziri mu makamyo 80 nta kintu bugiye kuyakoresha, cyangwa se ari ibintu bugiye kwikoresha kwifashisha mu kurinda igihugu n'umutekano bisanzwe, bikumvikana ko bitabaho, ahubwo abasesenguzi ndetse n'abahanga bakaba barahitaga bibonera mu ndererwamo yuko bishoboka ko cyaba ari igitero cyangwa se intambara igiye kuvuka. Iki gihe amakuru yabaga mu binyamakuru by'i Burundi, cyangwa se amakuru byavugaga yuko abaturage bo mu musozi wa Kinazi bari bafite ubwoba bwinshi kubera amakamyo yuzuye intwaro yarahagaze hafi yaho batuye mbere yo kwambuka yerekeza Tanzania. Ubwo tuvuze ko yavaga Burundi ajya Tanzania, ariko yabaga yaje n'ubundi mu Burundi, ayo yabaga arasubiye inyuma.
amakuru n'ubundi yakomezaga kuvuga ko ku cyumweru cyari gishize hari tariki 12 z'ukwa kane 2026 umuryango wa Focode watangaje amakuru atangaje kandi ateye impungenge ku bijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi by'intwaro mu Burundi. Hanyuma hinjiraga amakamyo, izinjiraga mu makamyo mu Burundi zigakurwamo zikajyanwa muri Tanzania. Icyo gihe nuko hari hashize igihe amakamyo 23 yavuye mu kigo cya gisirikare cya Mukoni yerekeza ikobera ku mupaka wa Burundi na Tanzania. Aya makamyo yari yinjiye mu Burundi kuwa gatanu n'ubundi wari wahabanjije hari kuri tariki 10 avuye ku cyambu cya Mombasa muri Kenya. Bivugwa ko yinjiye mu Burundi avuye Kenya akayakomereza Tanzania, ariko yabanje guca muri iyi kambi ya Mukoni. Yageze Mukoni ntiyigeze apakururwa muri icyo gitondo cyo kuri uwo munsi wakurikiyeho. Aya makamyo yasohotse mu matsinda mato kugira ngo abaturage batamenya ko ari menshi cyane. Amakuru yamenyekanye nuko ayo makamyo 23 yongereho andi makamyo 3 yari mu zindi modoka 60 zari zaje mbere. Zimwe zakomereje Bujumbura, izindi zikomereza Gitega. Aya nayo yari yuzuye intwaro, ariko ayo 3 yaragize ibibazo mu nzira. Bivuze ko muri rusange ku musozi w'ejo rero ubwo nicyo gihe byavugwaga hari amakomye 26 ariyo yasohotse muri Mukoni. Ibi ngibi bikongera bigaruka kuri iki gitero cyangwa se kuri izi ntwaro Bubiligi bwarahaye Uburundi. Koko iyo ni ingingo ya mbere yagombaga kubahirizwa n'Ububiligi, harimo n'imyitozo, ariko nanone hagategurwa n'imitwe yagombaga kurwana ku Burundi cyangwa se gufasha Uburundi. Byaragaragaye ya Kanyumba, Nyamwasa ndetse na Nyamurasira. P5 yatangiye no kurwanira mu Minembwe kugira ngo ibe imenyera urugamba. Abarwanyi bagera ku bihumbi 4 bose barateguwe kandi bahabwa imyitozo ikomeye cyane. Baba bagiye mu Minembwe kugira ngo babimenyereza iby'urugamba, nabo abazabe bifashishwa muri iki gitero cyapanzwe kandi kigategurwa neza na leta y'Ububiligi mu rwego rwo kugira ngo hakurwe ubutegetsi bw'u Rwanda. N'Ububiligi bwari bumaze iminsi butagera icyo buvuga cyangwa se butaboneka mu bibazo bireba u Rwanda, nyuma y'uko u Rwanda rucanye umubano n'Ububiligi mu minsi yashize. Ndetse kandi icyo gihe abambasaderi cyangwa se abadiplomate b'Ububiligi bagahabwa cyangwa se bagahambirizwa kibuno amaguru kuyiboherezwa mu gihugu cyabo kugira ngo bave ku butaka bw'u Rwanda. Ariko amakuru ahari nuko benshi muri bo bagiye mu gihugu cy'u Burundi kuba ariho bakomereza ibikorwa byabo, nubwo batahwemwe no kuvugwa n'ubundi mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kugira ngo bafashe Tshisekedi cyangwa se tonto wabo kugira ngo babe bakomeza kurwanya M23 muri rusange. N'ubundi ingingo ya kabiri yarebaga Burundi ni imyitozo ihagije no kwimenyereza urugamba mu rwego rwo kugira ngo hazagabwe iki gitero, ariko nanone hagakoreshwa n'intwaro ndetse kandi hagakoreshwa n'ubutaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Bikagaruka ku kibuga cy'indege cya Goma, akaba aricyo cyagombaga kwifashishwa kugira ngo hagabwe iki gitero. Ububiligi nibwo tugarutseho bwagiye bugaragara ko ubushaka ku kibuga cy'indege cya Goma cyaba cyafungurwa mu maguru mashya mu rwego rwo kugira ngo hatangwe ubutabazi. Ariko amakuru yizewe neza no kugira ngo iki kibuga cy'indege kizakoreshwe hagabwa ibi bitero ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo bizaborohere nk'uko bikubiye muri iyi dosiye bigaragaza ko byagombaga kuborohera bakoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Ariko bitabe n'ibintu byoroshye cyane kubera ko ikibuga cy'indege cyari koroshya ingendo zaba iza gisirikare cyangwa se iz'ibikorwa intwaro ziza kurasa mu rwego rw'imirwano n'ubundi muri rusange. Tukagaruka ku gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda kibivugaho nubwo kitari cyakabishoboye cyangwa kibone iyi plani cyahawe n'Ububiligi. Mu minsi yashize Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaye imbona nkubone mu itangazamakuru avuga ko umunsi u Burundi
buzatera u Rwanda umunsi umwe, avuga ko igihugu cy'u Rwanda ngo cyateye u Burundi, ngo nigitera u Burundi kinyuze i Bujumbura, ngo nabo bazatera u Rwanda banyuze mu Kirundo hariya mu karere ka Bugesera. Nk'uko perezida yabivugaga, bigaragara ko wagira ngo arisire cyangwa se yiteguye gukora iki ngiki, ariko n'ubundi bigakomeza kugarura umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi nk'uko byagiye bikurikirana, ndetse yungaga mu ijambo rya perezida Tshisekedi avuga ko azarasa mu Rwanda akoresheje umujyi wa Goma, cyangwa se azahagarara i Goma akarasa mu Rwanda i Kigali bitamusabye kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko yagiye abivuga. Nta kindi cyose byari kihishe nyuma y'ibyo ngibyo, nta kindi cyari kirimo, nuko n'ubundi ingabo z'u Rwanda cyangwa se RDF yashinjwaga kuba ngo yarafashije umutwe w'iterabwoba wa Red Tabara uhungabanya umutekano w'u Burundi, nubwo kenshi byagiye bihakanwa ku mpande zombi, haba u Rwanda ndetse na M23 kitigeze ifasha habe na gato Red Tabara. Ku ngingo nanone tugarukaho yo kugira ngo ibi bitero be byaba, kubera ko byagombaga gushyirwa mu bikorwa, ariko nanone byagombaga kugenerwa ababitera inkunga cyangwa se abatanga ibitekerezo. Kwisonga bivugwa ko Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yahisagana perezida wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Felix Antoine Chilombo. Inama yamugiriye nuko uyu mupangu ngo ari mwiza cyane wagombaga kuza gushyirwa mu bikorwa. Ntibyarangira aho, perezida Evariste Ndayishimiye yegereye perezida wa Angola Joao Lourenço, nawe amubwira ko ibi ngibi ari ngombwa cyane kandi ko bazamujya inyuma bakamuha imbaraga zabo ndetse bakamushyigikira ku buryo bukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri iki gitekerezo yaganye na Tanzania Samia Suluhu Hassan. Inama yagiriwe n'ubundi nuko uyu mupangu wariho kandi wari ngombwa, wagombaga gushyigikirwa ku mpande zombi, haba leta ya Tanzania ndetse n'iy'u Burundi muri rusange. Tuvuye ku bagombaga gushyigikira uyu mwanzuro ndetse n'iyi gahunda n'iyi plan yo kugira ngo babe bahungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se babe barutera, turinjira muri rusange mu byagiye bivugwa ko u Burundi bwahawe biturutse ku Bubiligi. Amakuru yizewe neza aravuga yuko Ububiligi bwakiriye drone zigera ku 5,000 z'igihugu cy'Ububiligi. Abenshi nakomeje kugenda babona bavuga 500, ariko hari amakuru avuga ko ari 5,000 zo kugira ngo zifashishwe ubwo n'izino drone z'ubyahozi za kamikazi, kugira ngo zifashishwe mu bitero ku gihugu cy'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye, mu gihe bazaba batangiye kugaba ibi bitero cyangwa se mu gihe bazaba batangije iyi ntambara hagati y'ibihugu byombi. Ndetse kandi ko twagiye tubabwira ko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mashyamba, hari gutorezwa abarwanyi b'u Burundi, abarwanyi b'u Burundi batorezwaga muri Kongo kugira ngo bazagabe ibitero. Nyuma nubwo twageraga tuvuga ko abarwanyi ari abo kuzarwana na M23, ariko abarwanyi mu buryo bwizewe kandi busesenguye bari abo kugaba iki gitero, nabo kugaba iki gitero, nabo kwifashisha muri iyi ntambara igomba kugabwa ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko tubibona. Ndetse kandi byizewe, imibare iragaragaza ko ari abarwanyi barenga 50,000 Ububiligi, ndetse kandi bivugwa ko bwamaze kohereza izindi ntwaro zitandukanye na drone zigaruka kuri ya makamyo. N'ubundi igihugu cy'u Burundi cyakiriye abaturage bo mu Burundi bahora bibaza niki aya makamyo arajya he, aya makamyo niki cyaba kihishe inyuma, ariko byongeye kugaruka mu isura nshya ndetse kandi bitanga igisubizo, kubera ko aya makamyo zari intwaro z'Ububiligi bwoherezaga mu Burundi mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uyu umupangu cyangwa se uyu mugambi wo gutera u Rwanda, ngo hagakurwa ubuyobozi bw'u Rwanda muri rusange. Nyemerera twinjire muri aya makuru cyangwa se iyi dosiye uko ivuga. Muri rusange amakuru arahamye neza ko igihugu cy'Ububiligi cyateguye umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bakoresheje igihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko Burundi nabwo uyu mugambi bwawakiriye neza, bwawemeye
maze bujya kuwugisha inama haba Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse na Angola. Ubu Ububiligi bivugwa ko bumaze guha Uburundi drone zigera kuri ibihumbi 500, ndetse iki gihugu cy'u Burundi gifatanyije n'ibindi 5 bamaze gutegura abasirikare bagera kuri 50,000. Nkuko nakoze mbibabwira, abasirikare ntago arabo Burundi gusa cyangwa se aba Kongo gusa, n'abibihugu bigera kuri 5 harimo n'Abangora. Amakuru avuga ko Ububiligi bwamaze no kohereza izindi ntwaro. Amakuru agera kuri twe ndetse dukora amasoko agiye atandukanye yemeza ko M23 iri gushyirwaho igitutu ngo iri ku kibuga cy'indege cya Goma na Bukavu, aba ari byo bizifashishwa babeshye ko bazanye ubutabazi mu bice bigenzurwa n'iri huriro gusa. Iri huriro rikomeje gutera utwatsi icyifuzo cyo gufungura ibibuga. Tukagaruka ku ngingo n'ubundi nahoze nkubwira yuko ibibuga by'indege bya Bukavu ndetse n'ibya Goma ari byo byavuzwe ko bigomba kwifashishwa kugira ngo uyu mugambi ube wakirwa mu bikorwa, cyangwa se uyu mugambi ube wagera ku ntsinzi yawo nk'uko bivugwa, ariko ibintu bigoye cyane mu rwego rwa practice cyangwa se mu rwego rw'imikorere. Ni ibintu bitabaho, bitanoroshya be na gato nk'uko byumvikana. Ariko igihugu cy'u Burundi ndetse n'Ububiligi ni umupango wari wanogejwe muri rusange, ariko nimbivuge gutya ngo ugiye ngo ni umupango wavuyeho, ahubwo ni umupango ukiriho ugomba gushyirwa mu bikorwa muri rusange, nk'uko iyi raporo twakomeje kugenda tubona ibivuga cyangwa se ibisobanura muri rusange. Nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, ni ikiganiro cyacu muri gikubiyemo ibikubiye muri dosiye igaragaza uburyo Burundi bugomba gutera u Rwanda. Nyemerera iyi nkuru yanjye cyangwa se aya makuru nakugezagaho mbe nyasoreje ahangaha. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu umuyoboro mushya mu Rwanda, kana kuri subscribe nta kabuza, kandi kuri like n'igitekerezo cyawe wakinyuza muri comment. Reka nkubwire ngo ciao ciao.